Baby bonus trudnice jako dobro znaju da je za zdravu trudnoću važna pravilna prehrana i redovita njega tijela. Pravovremena njega kože protiv strija trudnice može zaštititi od neželjenih crtica koje ostaju na tijelu cijeli život. Veća je vjerojatnost za dobivanje strija ako nosite blizance, veliku bebu ili ako ste naglo dobili na težini. Elastičnost kože ključna je u borbi protiv strija, a za postizanje lijepe figure tu je naša Ana. I danas smo ponovo zajedno, evo s nama je Matea, koja je još malo, još kojih mjesec dana i bebica je s nama. Danas ćemo napraviti jednu vježbu za održavanje tonusa mišića stražnje lože i stražnjice, odnosno guze. Pa ćemo stati uz prečku, obzirom da vi prečku nemate kod kuće, možete si ravnotežu održavati uz stolicu, gornjim tijelom ste ravna, opružena. Prebacite težinu na desnu nogu, lagano zanožite pogrčeno sa lijevom nogom i na udah izdahom potisnite prema nazad. Polagano, opušteno. Evo, Mateji ću dati savjet da stavi ruku na trbuščić, da bude u kontaktu sa svojom bebom i lagano, pogrčeno podižemo prema nazad. Osjetit ćete lijepo stražnju ložu i mišiće stražnjice. Ovo isto ćemo napraviti i u drugu stranu. Ovog puta lijeva ruka pridržava, održavamo ravnotežu i sa desnom nogom također je pogrčimo i lagano krenemo u zanoživanje. Udah privuci i izdah podignut prema gore. I zadnji zadržim gore u titraju nekoliko puta. Titram i zadržim nekoliko sekundi i opustim. Evo, još sam odabrala jednu vježbu, radi se o sklekovima na baletnoj prečki. Obzirom da baletnu prečku također nemate kod kuće, nađite neki rekvizit, odnosno nešto na čemu ćete se osjećati jednako tako sigurno. Staćemo nasuprot baletne prečke, raširit ćemo ruke nešto šire od širine ramena i lagano na udah spuštati se prsima prema baletnoj prečki i na izdah podizati. I na udah spustim i podignem. Ukoliko laktovi idu široko, tada radimo mišićima gornjih ekstremiteta i mišićima prsnog koša. Udah i izdah. Paziti da je kralježnica ravno i polagano napravim još nekoliko spuštanja i podizanja. Samo nekoliko minuta dnevno dijeli vas od problema s bolovima u leđima i dovoljno je da biste se osjećali dobro. Budite sigurni da će se isplatiti.